здоровья национальный проектынан 2002 сылтан мобильный передвижной комплекс КАМАЗ базатыгар биега махнос улуспуз бар болбута. Ол курдук 2004 сылка бихи почти бары нехелик битен карибиппит. 2000 агыс сүйстен такса кихини ахваттан көрбүппүт. Бу КАМАЗ базатыгар чөйбай женский смотровой бар, процедурный бар, онна бихи хан анализин лават, онна терапевт смотровой кабинета бар. КАМАЗ быт техниканнан полностью харчылынлах. 2000 сирбетөт сылтан национальный проект демография проектынан диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья населения ден кирпит. Он агыс састырдан төрдөн тогуз састах эркийлер жакталлар капсар боллахытына баягыт репродуктивный здоровьятын билехитин багарар боллахытына в идеале семейные пары иккен муж и жена келен гинекологка, урологка, биеха районный поликлиникатыгар келен көрдөрүкүтүгөр ыңырабыт. Биеха техникумга 200 тоннан таксаго үйренер. Onu 10 сасыртан үйе төдөн 9 сасыргырлы бу диспансеризация бара турар. Onu улустагы балыгыттан акушер, гинеколог, хирург, уролог, онна лаборант келенер осмотр итәҗәлләр. Бу анкеталар бар, DORS-7 программа бар российской для здоровья женщин, она мамдин. Полна бегеолана DORS программа бу анкетирование тун киллере. Так, бу менә кадән көдөлләргә мен үс мазок булабын. Чөҗәләр кыргыттардан. Алата аланы үс мазоктары дигән полностью кинер инфекция обследованиялары, биле ВПЧ дигән вирус папиллома человека, те самый основной беге биле раковой ры, женская раковой ры тун результатын көдөрөр. Онна флора ден, оттан чөчелер самый бәлере из органнары бар. Докторын составтары олар. Онна онкоцитология ден, это онкологическое обследование. Жондар здоровьяларын бербеккелер сылынан келен көрөттүүн жабыт. Репродуктивное здоровье для мужчин уанагыттан түрдөн тогустыргардылы. Студент оголору именно урологическая патологиялактарын барын соғын баарабыт. Онна жоннорго колобура кергендак жоңго оголора бүтеги оголора улакан хастах онтан келин оголора хуак түбелтелеригер проверкага еген ыйтар быраптакпыт. Медцентрга. Бу курдук эме атын улус территорияларынан бараммыт, унагыттан түрдөн 9 састах эрдендер эме бербеккелек тәкпит.